ahajyana ingabo ze ziratuza, maze arema igisirikare cye bushya, ahita atangiza ibitero biremereye ku ngabo za leta mu isura nshya nazo zirumirwa. Muri ubu bukerarugendo rero habaho gusurira ishyamba ry'urugano, ryabaye kimwe mu bihambaye byafashije inkotanyi muri uru rugamba ntagereranywa kandi rwabahoye u Rwanda. Ahantu ha munani usura ni kuri gereza ya Ruhengeri mu karere ka Musanze. Iyi gereza ya Ruhengeri niyo yitiriwe kimwe mu bitero bihambaye byagabwe na RPA inkotanyi, n'ubundi ku mabwiriza ya General Major Paul Kagame. Iki gitero cyo ku itariki ya 23 z'ukwa mbere 1991 cyafunguye iyi gereza, maze hafungurwa imfungwa 1600 zari ziyifungiwemo. Rero kubera amateka ahambaye iki gitero cyasize mu mateka yo kubohora u Rwanda ndetse n'imbaraga nyinshi cyazanye mu ngabo za RPA inkotanyi, naho harasurwa. Ahantu ha 9 usura n'ahitwa Gikoba mu karere ka Nyagatare. Aha Gikoba naho hari agace k'ubutaka bw'u Rwanda